Jadi keluar kamu tes ya kalau gantian gitu. Iya, jadi utole pata kanili kaleta tembe na stela matete Diyos sambe na bini undua sana ko talong pulon napa lananay tongkot sa lunara sa lubuku iya tulantang namaro talong pulon lima na talong pulon nanang Mas tahu itu. Kalau ini ekonomi. Kurangke nane tahu nane muane ya panggilnya ya tuh kilo niki tapa para puan do may nonongan kanuruan namanya Tombi muane ya panonnya piso nih di sana Tombi parang kato ya mbaila susi te buar kan ala di buah pakumua ya to mendaw na iti di salurong kay matapos ini susi te buar kan pa kasusi bete daripada makasanggam tabe koyan na ng palambasyan niya tumato kaya mga rito ng atakoto mando masya iyo mararamatan iyo bisa ka pela-pela mi panidoro bapak iyo atau bisa siaran ka lamali dengan si turu solano iyo ya pada kayak ini Bapak Sarki itu baik itu keluarga ya
Tigo. Ya. Paling mirip itu nenek Virgin. Ya. Ibu-ibu melayani bisa kita ibu-ibu bantu mite no mite kaya rara mapindain deh. Kabel ya. Lana parang lo makin. Kan dari kadolo, tak tahu atau Bu, kate ito malang ganit tambay eh. Daripada tigulung. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Pila-pila ya. Jadi kalau aku kita lepas tak biasa. Dulu datang na bela. Oh, masuk ko mo.
Datang lagi dia lalu pati enak. Datang lagi dia lalu pati enak. Anu Ki, jangan mencari aqua dulu. Oke. Ya, mantap tuh bayangan. Satu, dua, olahraga dulu kayak temi. Ya oke. Ya, Ryumie. 2, 3. Masih rame
dikira kan? Makanya diminta air dia nih. Kenapa kayak masih? Tengah, awas tengah gawang. Tengok ke jalan. Terima kasih, Pak. Lain di Matalon atau bayarna di siapa bumbun atau malotong ya rajo to balakan duku to dato patatiri to nginduk oh to lajo panganan dito do pinakyan to tomate na boto tae tire ke to balaka Ada mau apa aku lah. Itu itu pada rugi lampau aku pajota pada kai. Halo Mcun.
Scorpio nete tongka kay pararang. Jadi mereka pakai apa perlu ya, dan tadi apa Ketinggalan jam, ketinggalan jam. Ya telepon na nenek Rapa pasium Nenek Rapa mi pori untuk saringan. Yo Pak. Oh. Yo. Yo. Ada salona lu. Jadi bisa kata toko ni lo mite lakian dong. Toko ni dak lakian dong. Mana satu? Pengalaman itu. Sama aku dong. Angkat bilang, tutang komiken di kanan, tulungan ng muka. Yo, papa kesok-kesok orang bilang, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai susulan itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini Pak, patilin dok kilang. Oke. 1, 2, 3. Oh. Tokai lo. Weh, pokarak kami imbal lagi panai. Pukaragkan ni matalo ra ka matampo ra ka dute. Dami po. Pemain video tuto mako saludina ko tu papak ganti mi manen nuri tamala. Dua, tiga. Oh. Penduating kalangan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya mau? 1, 2, 3. Pataan aja yang kalau maju gondrong. 1, 2. Oh, kamu pemerintah dah tu. Kuri semangat. Akan mengimbo tamane ia temen tombi dako patona dia to tajur penerimaan tamu saya di dalam di teto era lakialang. Tolong ada.
omongan nih.